Uhlulekile ukuzibamba uMax Makhanya odume kakhulu ku-TikTok wadedela-ke amatshe azingozunga wawabhekisa ngqo kuyena-ke uThulasizwe Buthelezi-ke laphana-ke angifisi ukuthi uzwe ngami-ke kodwa-ke nandu-ke udaba oluphelele khona la kusiqiniseko SA Media-ke ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde ulike lama-video. Lezi indaba ey'trenda ko-Facebook ey'trenda yonke indawo zingamanga akuhlaza cwe indaba zokuthi uRoyal Chancellor uxoshiwe esihlalweni sakhe exoshwa ngencwadi ekuthiwa ibhalwe uThulasizwe Buthelezi. Yini uThulasizwe Buthelezi ongaxosha uRoyal Chancellor? uThulasizwe Buthelezi uyini kuRoyal Chancellor? Ngoba uRoyal Chancellor ongaxosha uThulasizwe Buthelezi esihlalweni sokuba uPrime Minister, not the other way around. So ngiqinisekisa lokho ke nganzakwethu okokuqala nje ngiqinisekisa lokho ukuthi inkosi uMelusi Zondi uRoyal Chancellor iconfirmile indlunkulu indlulamithi yamakhosi isilu misizulu kaZwelithini uconfirmile ukuthi akayazi nokuyazi incwadi ekuthiwa iyacirculate ko social media, akazazi indaba zokuthi kunencwadi ebhaliwe ekuthiwa ixosha noma yehlisa esikhundleni uRoyal Chancellor. Sithi silo asiyazi leyo nto. Lokho kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi uThulasizwe Buthelezi, uReverend Thulasizwe Buthelezi unamanga akuhlaza cwe, uyena lo ohlasela uRoyal Chancellor. Kahle lento eyenziwa uThulasizwe Buthelezi akayenzi kuRoyal Chancellor uMelusi Zondi, uyenza kuyisilo ngqo. Nithule ngithini maZulu? Lo muntu leli data le-IFP leli lokhuza lidelela indlulamithi yamakhosi. Nithule ngithini maZulu? Nithule ngithini madoda? Amakhosi athulathini ngoba ukuthi uThulasizwe a-attack uRoyal Chancellor, lokho kuchaza ukuthi u-attack isilo ngqo ngoba uRoyal Chancellor akabekwanga uPrime Minister, ubekwe isilo. uPrime Minister uyisusa kanjani ilokhuze uRoyal Chancellor obekwe isilo ngoba isilo sumlomo ongathethi imanga. Uma kukhombe isilo, kuma kukhombekile kunjalo, isilo asiphikiswa. Ulo mfana idada leli khehla leli umkhohlohlo idada uReverend Thulasizwe Buthelezi uphikisa isilo, uthi yena udimota uRoyal Chancellor. Nithuli ngithini izulu? Nithuli ngithini ngoba nasukuma silwa thina, nasukuma silwa nesilo nama ngeenyawo. Kulokhu nithuli ngithini? Umuntu oyingozi esilweni oseduze kwesilo, owundunankulu wesilo, uyena odelela isilo, ozoguqula izinqumo zesilo, isilo singazi. Nithuli izulu. Ngithi mina ndlulamithi yamakhosi ngenkulu inhlonipho asikulawuli, ngeke silawule imbube, ngeke silawule indlulamithi yamakhosi. Isilo samabandla asikho thina emandleni nakuyiposition yokuthi sisilawule, kodwa besicela ndlulamithi mxoshe uReverend Thulasizwe Buthelezi, mxoshe indaba ezitha, mxoshe ujampe ured line hayi kancane kakhulu, mxoshe endlulamithi, mxoshe sizwe sikaphunga noMageba uRoyal Chancellor wesilo uMelusi Zondi ayikho lento ebhalwe idata. Lento ebhalwe idata ayikho, amampunge amanga akuhlaza cwe. Isilo asiyazi incwadi ekuthiwa iyacirculate zonke indawo ekuthiwa seyiziyafika nasokhosini FM
isilo asiyazi lonto leyo. So Ndabezitha mxoshe Ndabezitha mxoshe ukudelele kakhulu akakwazi ukuphikisa amazwi esilo uThulasizwe Buthelezi akakwazi uThulasizwe ukuphikisana nesilo samabandla akakwazi ukuphikisana nomlomo ongaphikiswa umlomo ongathethi imanga lo muntu okuthiwa undunankulu akekho kuyiposition yokuphikisana nesilo akaxoshwe eNdlulamithi yamakhosi mxoshe Ndabezitha mxoshe xosha uThulasizwe akaxoshwe uThulasizwe Buthelezi Ndabezitha mxoshe xoshe Ndabezitha sixolise nje ukufaka inkosi sifaka amazwi emlomeni asilawuli Ndabezitha asikulawuli Ndabezitha asikulawuli kodwa akaxoshwe uyaxova even ngisho la eGoli ungena emahostela uzoxova induna zezinsizwa akukhuluma izinto eziphambana nesizwe akaxoshwe Ndlulamithi yamakhosi uReverend Thulasizwe Buthelezi sicela nje axoshwe kuphela nje into esicelayo akukuningi esicelayo Ndlulamithi yamakhosi sicela ukuthi axoshwe ngoba ulokotha isihlalo ngoku-atheka i-Royal Chancellor obekwe yindlulamithi Thulasizwe u-atheka u-Royal Chancellor ungcolisa igama lika-Royal Chancellor uThulasizwe ukhipha indaba uyisa kumaphephandaba indaba ezamanga uThulasizwe kudala phela simbona ko-News 24 uye uThulasizwe elwa no-Royal Chancellor manje sekuyile ncwadi uthi yena udimotha uRoyal Chancellor wesilo udimothwa nguye hayi kuningi Ndabezitha hayi sekukuningi inkosi yami ayi sekukuningi kakhulu mxoshe Ndabezitha akaxoshwe akahambe